Bulunaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on Today FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Ni sambul binaka. Se koe ongo na Vakaleleka ni nonde tu koe na mbungi ndai. Na bebu ni mata ni tu baka toka na COVID-19 Unemployment Benefit Scheme kasandondon me baka bari e na runa madha meongo e sa to so itali metini na madhawa. Ia bandita na ministani beka baka ilabo aya said kayum nindi kebitali tunga na kena rithi me kako ni baka sambu taki na bebu keongo me baka ni baka rauta keongo veira era siang ni takataka. 85% na leoni vanua e rangarabi na bebu keongo ka sauma tauto kana materi tu nei labo e baruta ki beira ka tukuno set kayum ni so era sa bararabi baka tambakin dua tunga kina bebu kini materi tu ka siang ni banggar takataka e baruta kana materi tu e ndua nan rau na milion $1 e nei tu bongo e maruta sartiu bagale na materi tu na bengarabi e tori bagati ko nambange na HFC wandita kana FBC News ningo e buti ko mai na non sa raiti ko nambange ngo kina tambane ni lav musuki e na buku ni non ro na bolie na bengarabi nimbange na Westpac na non bonua mai na kina securities nambange na Westpac Banking Corporation e bolita kana non tu tambane ni bengarabi e na Pacifica o ka kino biti kina securities katigo may Papua New Guinea na magsaoti. Tukuna na ministani beka pa ilabo aya said kayum ni keba kamanda nga e na bulia ng bangi na HFC siya nandua tel ng bangi na nondo banua na bengarabiungo e na bukeba kalebo na maketi ni beka pa ilabo e na nondo banua. Ia sabaka uta na FBC News na taro kina securities kina tamba ni Lav Musuki ia tukuna na vunilawa ni HFC Rakesh Ram ni siya ni kila na beitala nongo. Endo na ripote membaleta na non rapakalolo matakina marama e na mbuturara ni politiki e patakila ni bunga na marama e rasang nendo labaka na non rabito koni kibeirongo. E patakila na ripote ni lelisar na marama e rando beirongo ditaka na beika e radakaba wambimbi e na mata ni tu ko Papua New Guinea viti kena yatu Solomoni. E tukun telangan ni buni kena yato tiko na beka ongo, balata na beka e bothi e na itobu ni beba nua, e randu i dhabu tu maikina na marama. E dingomi na itukutuku, ni oira telangan na turanga, e rai tatao ni non rapagadora, na non rai tabi na marama, e na non da bei tiko. Kinang gito, na non da mata timi le abitu ene siang ni boi tabi e non dotel na sota ni World Series ene amba kiongo me ado pasar ni sala ki bata bari na sota ni Olympic Games e Tokyo e Chabani goe sala muritinga na non mai kadibaka na matambosi ni World Rugby na sota ni 7 Series ene amba kiongo kana oka kina e 5 na sota veir na marama kabana sota ni tangane kase vitalo tegitalitiko e ruotale na sota na beka me kadibi ongo en na pakandrendreta ka toka be Gareth Biba na ndau ni bibo tabulidi na kia na pakarutaki na nonda matatimi kina Olympic Games. Maida bekir na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kia na ikuri e rana na seman stiseni na Radio Fiji 1 kina Mbula FM ni vakading vinaka. O ira na ngone na nonda inuni ena beisinga ni mataka. Mersi sunga da kena loma dina kena bikaron. Sakena ngau na mitaro bina nonda baksanga ika wala loma taki na ngone. Dala bina oya wa meliki. Bulre oya wa Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Boniti kena bakarombuka. Ni wai tini kalimana miniti me ona kina tini na kaloko. Ena Radio Fiji 1 nandomo ibiti. Pindah-pindah na mataka dan ramai na singabo.